Mame ma akwaba emfa umbra Ghana SM TVGH so wofre me adwoa searching. Ebusuafo ama Pratt so his excellency John Dramani Mahama ne office. Now or the assembly abetudwa wo kire say eye 1% 1 Ghana cedi levy na NDC for e dey to fuel so say yentua na omo to petrol yentua na yenfen solve the energy sector issue say dey be lighter dem no yentua na 1 cedi pe na sembe to odwe no mo eche say ama Pratt na Kwesi Pratt ne ba Kwesi Pratt junior ne ba na ase hwanya madam 1 cedi we say easy na I think nkofo client levy na banase energy sector levy nkofo ntiase enye wa is so ko petrol na mo to 1 cedi pe o da bi o to 1 liter 1 cedi 2 liter 2 cedi 3 liter 3 enye easy this is the most scammed your friend say levy abagana ha easy na Ghana for catch my practice mame shut up keep quiet and not in a Flagstaff house what's then yentia 1 cedi na nyeske bia na so wudi coupon e koto fiwo je say wo fiwo won bi intino na ka ba ne se nkra na mombra hwedwemfo mu hye mra e de maye citizens no mu ne yesusu ho mu a hye wiezo a emra mu hye ya mu ne bi nkamo because mu de coupon e to fiwo it is here no fiwo na mu de prices na toto so na mu pa kyerese na kyerese yente ase kyerese NDC for movie so na mo de amembu na hye NPP for san NDC 2016 ye to aba na mo we na mo ko 2017 mo hand over power to NPP no na mo se NPP buy no energy sector na ekeda wonye kaketwa eno ne yahu nipa kro obo ka no se prepaid na yenya kase yakoto credit ansa na yetinya use no se wo credit san no wan kwa koto prepaid a wo da so mu nti aba ne se ne ye to light na kasa so ba ti se we don't think far we don't think madness rather than pen fuba na do wo ma yeyi NDC moko energy sector ka da yahu nipa kro obo ka no MPP for ba odere kokwasa san na mo aba manage san na yetumi ada light mu a MPP akwara mo so mu aba NDC for no what they are doing, you know, it's as if say like omu fia mem no mu njaka bia won energy sector. They are portraying to Ghanaians say the njaka ye saint. Na me say NDC for us omu the Ghana for adwin akwakose bem because just ye kan asem na nko nipa won trim. NDC for fia bem woja e ka wo energy sector ho. NPP ba on betu e bisuso ma de e twa 8 years na mo samo aba na NPP for so e jakato ho a nipa ko no obo kan mu tu hu nipa ko ne nkodi yenske maye she say yam ti mamfo ne yesanso tua obi abobo kan because e kan no menya sure say e fi cemetery ne bada ho e ye nipa da seni ne waye ne kan aba ye to light ntia pa ne say ne ka aba energy sector de bia dum so ti say create say Ghana ti say misem mutu manage Ghana ene de bia dum so na say mo de haya adwen na mutu a levy mutu a tax na mutu a say na say gold board na musisi ke wo dotwe no gold bi say mo de den mutu me fe bi nya light no I know ko tofi wo 1 cedi 1 liter 1 cedi so 500 liters na bata fa obetua e move ni na so levy inti nkofo be na ebo ka wa energy sector ye hu nkofo kura de bia ka wa energy sector ho de ka benya ena sadia eba ne sen ena me tua ade amode ekwakotua ye ka na be sanso atolight ena si ye tua levy ni wie na mutumi eyi kanifu a ema mo magye yesi ama Pratt asem ha Pratt onya egbemi wate wona wo se 1 cedi nye sika bia enti wo be sacrifice atwa no when was the last time ama Pratt wo yi sika koto petrol una oye spokesperson edema the vice president of Republic of Ghana when was the last time ama Pratt wo twa let be kwampoda obi ade levy aba mo se enye enkofo anase Ghana fo ahwe so eto aba de tie MPP fo na mo ka se fo levy no eno sa ko homa sika no eno na kufu ado ade hwe free SHS eno na kufu ado de ye no marketing kete na oba no ka se fo sa oba wo ba wusi anyafo etu wo de dum so levy ba na aba be kan already no wo de 40% eto light so Ghana nkasa wo de 4% eto water bills Ghana for nkasa wo sa so dum so just a robbing Peter to pay Paul entina misrim na enkwasum na Ghana for usu omu wo ba be ji omu no ene ne say ama Pratt what is ga ato petrol da yesu amumu usubi
yesu a wo su bi chese o ye hwe ni mu dwene no wo hwe ntwen na enchen na dwene ntino onwene nyansa wo ye oba I don't want to go hard on you Kevin Taylor kwampo no kwampo wa Jimmy kwampo no asem we ba 3 days today no me hu so aka wasem Kevin Taylor kwampo no na France ro bubu ntaso ton kwampo me hu so aka wasem na wo oba na ye ka asem omu de tax dumso levy me say ukoto 4 liters of petrol e be do 4 cities so why you know so to 40 liters of a year petrol e be to 40 Ghana cities wey ache adutwam akufaro de no adutwam akufaro de no abro akufaro de no so bebre wey yakro no mu kiro no Kilnat president wey e de ade wey aba na e kana ma Pratt to na to bobo park so scammer wey de ade aba na e kana ma Pratt to na to bobo park so because of say enkan ye you kwan na say am fan fitira say e kwan tene by phone fitira dia o say kwan enye ama Pratt trusted you on Trusted you all now the Ghana for ordinary Ghanaians and quarter petrol won't to be coupons na third year. Won't tell that do. Me ano netina honum. Me ano pan netina honum. Na die mo oban bi ba oye enya mon kan just aban dia oye enya. Can we tell kwa Jimmy kwa me hu so aka wa say because we hu say o ma feli. We hu say ato force and no man or dem enya. Now about also over sacrifice because sacrifice ya me hu say o filling station e take iska e the top petrol me hu say o gina baby ya toilet atiska e the toilet near hwe adna ma Ghana for ye mu bia ya wase a se bi o ye adwene mo ma ye bresa mumma ye mo ye wo fom no mumma ye bre tu ma nam de mo sofa no mo nyante na ma kan egum kwaso mu ne ye ye sofa ne ye bre adana mumma ye bre sa o ka jejem twie ndisi ni supporter baba ba be didi watem because o kan ko ndi atire o Kilnat president aden na we magana for bre sa Kilnat president scammer o magana for bre we president we wona Akufo-Addo aban no maybe atwam na omo cheche scammers abda John Dramani mama ti wona mo cheche scammers na mo cheche scammers o ya scammer kese waba adena mangana for a bresa mo yi ta abuo mo yi ekabi mo yi lebi bi adeda honom afi o sem de mo fa bi ma mo kura mo de ndese kwapo adutwam obi a mesi obi a on sending bomb money no Akufo-Addo pension obi a on sending bomb money no ye on twa level usa on sending bomb money a on twa level and count obi a on twa bet no Akufo-Addo de no level no and count over and count because of say on twa bet on send this and count o send 1 million e beto 1 cedi o send 2 million e beto 2 cedis Akufo-Addo de no ba o kwa to petrol de obeto bia o to 40 liters e beto 40 Ghana ena mo se akuafo na mo no mo nka ho obi e ka obi akua ni spray na o boru kokos no machine su totro no ye petrol na mutogum to ye kwani na to no na o se sa 1 cedi we enka wa e be kan wa wo jejereje empenifo se yanka ni wachi a o se agro na de President Mahama as soon as possible sa bill ya passing free presidential staffers no ministers no MPs no ne onim kasa no onko no onko da emu on kasa kwa ye frɛ no kasa mesrɛ mu we de me frɛ back na me meeting bi ase sesi ya me ama Pratt press secretary to the vice president now our pass comment bi excellency enye we say I am happy to make this sacrifice of paying the 1 Ghana tax on all petroleum products press secretary and spokesperson on the vice president ama Pratt mbrofo no anye ni on the mesremo saadi una moya na Ghana for buofu no because we are some secret kutamso because one city nyeska esrem ye Ghana for your value timoni ye bekasa na bibia ba musem na se moje monthly salary bumbuma mbeka se nkyere mo ka se na ba ye de me ye chi sase nti Ghana for na be comment se eyesi no ye de yegini hwe petroleum product na modi aba no se sa 4 cedi on this gallon no ba na 4 cedi that na won kan wa 8 cedis it is kasanka enye Ghana ni taxes dosu a enka petrol we esenka ye to petrol se 4 Ghana I'm telling you so AC free so ene we enka petrol 4 Ghana per liter sane senka to petrol 4 Ghana per liter etika 12 cedis na senka to fuel 1 gallon be nam taxes da so ntino ena den abasa na se abasa wi na mu be kan se ma kire ya ma ye citizen no ya je atuma
mo can it say I said yes citizen no e be me left and right yes mo president mahama catch the staff say do ni kasa bi onkoda mo me kasa kra en hye ebufu ko this thing e gu na do mamu because no be a ye di ope wonim kasa public a koda yes mo